Mepacha munyina midin Daddy Fred ma munyina kwaba eba the announcer newspaper so ayesama ekoso ewo Ghana na yede bremu tese wadwene me a dwumadie wo so wo ho kwan se wo kire wadwene ewo dwumadie a yede bremu yi adofo no nsem bebre wo ho ene ye bedwendwene ho eni tese wadwene me a wankasa wo ho kwan se wo be hye amawunu a oben wo no so no wanya bi ahwe Asemla ene ededwa a Ghana apie oman Ghana mu na very simple. Very simple. Ene Supreme Court Ghana Supreme Court kese. Woma sema bodi aba ene se Ora John Dramani Mahama the lawyers and some womode ato Supreme Court anim senkebeya Omama Electoral Commission Maame awoda Electoral Commission ano J Mensa omra no meyi nsama no ene court no womo abọ agu womo se Jackson na hwehwe nsemu no wo so mbese bad precedent eniema bi a enni mremu a omo extendi omo jurisdiction kwaye saade na omo asset bad precedent bi atho. At the same time, womunya convinced ewo Mahama lawyers in agreement na womoyeye efa objection no ho no. Na say ye mo kwan na omoma Jane Mensa emitna witness box no mu no. Judges no say ne womo enye convinced. Enti omo overrule omo ama ho kwan enne ama ho kwan wochena. Alofonum Yedim se Mahama oma metina witness bosu. Ono a we petitioner. A wode na asem akọ court. Se enam anusu nti no court ni na asem no. Wono yi enansefo maako miensa. Asiedum katia General Secretary NDC. Rojo Metununu ena Dr. White. Se omumom ena emeye na dansefo. Mahama Wametina box no emeyi nsema no ensem bebre wo ho a ebra no mo cross check anaso mo cross examine esedu katia no ensem bi ho mo busa na esedu katia se ono onye petitioner enti onim enti omopa omo busa petitioner no mum na ono de ontimi enyia no enti de sa kire ya dwene ne se enyema bi a wono esedu katia se ono onye petitioner Enti nsem bi wo ho a instead of so be yi ano no wanyi ano. Say de Ora Mahama ono ametena witness box no a meyi nsem ano. Enso NDC for any breeding din say any etesade a omomma eye J Mensa a wonyo mo witness. Senka wo mo witness kura nka ya asem foforo. Wonya mo witness. First respondent here Electoral Commission. Enna omo lawyer Justin Amenuvo Eye J Mensa say oye witness. Ono na ebedi adanse e dia mom. Na lawyers yi tena ase. Edwetwe nkomo, edi nkomo, ehwehwehwe nsemu no. Na afei omo hu se ehia pacha meba no ma hu se ehia se omukura no ebema ho kwan akofre anase obema ho kwan se omukura hia eye Maami J Mensa enti wo mu se so ma wi omo cross examination omo hia J Mensa omo yi ne witness no omo se omo hia no enti ekebeya se se de omo hia no omo to omo asem so omo ye satisfied the omaye so far. Mahama lawyers chetuchi katadano wasi wanti asye. Chinchina ajise J Mensa wonyo mo witness no. Onyo no a obedi adanse amomo no. Omra metina akonwanum anase box num. No metina box num no mwanya kwan abusabusa questions. Arofonom Electoral Commission edi asem no court. Eye NDC Ora Mahama
na de asem no call court. Odi asem no call court no. Wa kasa wo evidence a wo ko proof o court wo say. Wasem a wo de kɔ no. Asem we na wo gina so nti a wo de asem no kɔ. Enya obi ekɔ na wo kɔji evidence. Ena nye obi ena ekɔ kyerɛ wo say asem na wo de kɔ no adansidie ni. Ya momente enema bi ase kakra. If we say eya ade a omanya adaje nya mmere etwam kontompo tu futuro gu amanfo ani. E kan se manya no kware kyerɛ amanfo. Endi sa wo ho a obegye o nsɛm no mo kanadi. Gisa wankasa watimi aye analysis. Asan watimi hu se asɛm no mo ka no eyi kontompo. Mona mo se ma we na elections. Amanfo ti o mo ba bi. Na adote ni ba bi. Ena electoral commission a Ghana for amani tumi se ono na nhwe abato so no pe de Ghana for koto abana Ghana for koto ye no a ensem trofo eko polling stations ho nyina eko hu sa abana mo koto ye no bibia ye French at the same time observers a ebi free amanone ebinum so wo Ghana ho na no eko mpasia so ayetoto aba no omu nyina ba abonten de begitu mu se aba no bibia ye French na esa ya asumdwe obi owo Ghana kotu bibia so bedi adanse enti ya nhye da hu se ensem bia ba ya eyesununku bia political parties a wo mni NDC contest yem NDC let's mummy yen remfi se NDC enye omonko na contest yi o omani other political parties including New Patriotic Party NPP our movie yen and a contest here. A jomo contest here. Other political parties in India Giatum say a yampa about one or more edin kugu abonanado abasasi to about a diamano. Mahama said there be on your 1 yin 2 because Ghana, let say, or no kwana ya born say omedi Ghana so, or no kwani ashe da prepare no say omremedi Ghana so. Enti omoko to abana wanya no a enam so mo prepare no a woninti o ma hye da prepare ni say wono na mmra emedi aba no so no that means Mahama ono nkoa na ya bona ba wiase say omra na omedi aba no enti say obi awe ni a ono de wanye ntum ne enye ntum kina ono Mahama enu no oje because obi awe ni enti onye ntum ne enye ntum kina Jisa wonu mom na awe ni ono de awe ni de a eye fine obegi atu adofun ma se me watibida mo de mo nka no kure watibida wa mama mfa atio mo ho agu abonten akoye dede amfaso obia ni so mama Ghana fo akogu abonten akohyehye ties ewo streeta ekwan a Ghana fo abomodin de taxpayers money e be loans e be grants eno mo de aye ya akwan no mo se amanfo nko hye ties wo ho na omo nsai akwan no na Ghana nsan ko se sika biem sika enka bia ibetimi de akonkurase akwaye nkane a omo betimi de akwaye akwan omo betimi de akwaye nema bi onkurase no omo nsan ko na omo nsan fa sika no koye akwan na Mahama ma ne nkrofo ko se no omo nsan koye saade no omo ma mepa Ghana fo ache wo omo nu omo se sa titira asem na omo ye no omo anya ni ye emfata so omo yesa omo mepa Ghana fo ache ene omo ko gina court a omo se abato no kra no omo nya court no na omo di kan ya bodede kansema hudo bebre se aba no kra no omo na awe ni enje omo grofo ntinwa bonten na omo nkoye didi omo na beka yi se omo na awe ni enje omo grofo ntinwa bonten na omo nkoye didi ampaso omo grofo ni bia omo hankasa ekoto aba ni bi omo hu se ampa omo lusu no a omo hankasa anyusu omo adwene amfa hu se dabi ensema empanifo kan e wose yetimi catch no kore kire omo se ade na ya lusu yenye ntum no omo de merika se omo gura bontin yedede bia omo epe ena omo esai niema ebinom hyehye niema ebinom hyehye markets ebinom yese eniema subamboni omo dan na di nya asem ketewa afi mo kokota Simon sema mo beka nyina no enkuntumpo mo kokota we ni amosema we ni no nya no na mo koka no koto mo je se de abato na pai
abana pai enti enu mom ho asem na mkoka na court na na mo wesi Ghana fo mre yeden na mo ka kire Ghana fo sem awe ni eso yeden because munim say abana pai a adenti na mo ka kire Ghana fo sem awe ni mo kan kire ye ndisi fo mahama mo kan kire ye se munim say abano apai a adenti na mo ka kire Ghana fo se mo na mawe ni abato no ma manfo a eka wo so munya mmerenya adaje eye niema pa ebo mo akasa abrabo mu no na o mate mo agu abonten so mo ko demonstration o mate mo agu abonten so mo ko se niema o mate mo agu abonten se no Mahama no peace o mo be declare Mahama president o mo be ye Mahama president le na mo je niema emfata egu Ghana enu ase ama no ne say wakojina court ukojina court no sa we ne sem no wakoka no ho se ka koka no ho kra kesa eno kra say different issue mo akoka no ho mo ko ya mo se abana pai na hifo no mo disappoint you mo hifo no mo twan kontompa a kire mo hifo no maka asem anya no kra a kire mo koduru a mo se abana pai o na obi anya 50% afa mo court e ko bi expect se de enti abana pai no enu mu na mbagina court no wachechiri mu akire Ghana man na je se ye won chen ya ye de ne anim se the electoral commission kan ye ne no an ye gina so no na ye tie musomo de ye ne esua bibi afri mu because mo se apai afa ye wo ho a evidence so a wo mo mfa nkoso a o ma ntime produce evidence bia e wo court ho o ma ntime am produce evidence bia e wo court ho mo se electoral commission ye bias maame no ye bias evidence ben ne kire se maame no oye bias mokoya mo antimi am ma kire se mo antimi am produce evidence bi kire se maame no ye bias na washeda echinchim Mahama nsa kire se de Mahama nko an contest ye na ya na menti ase no omu kasa te se de Mahama nko an contest ye enti o ma sheda echinchim Mahama nsa na o ma je na o mo de ama Jimensa ni nyina ne se o ma Jimensa age na o de ama na adodan kwa Kufuado ni nyina ne se Jimensa a wo ye electoral commissioner no one na adodan kwa Kufuado ne yire eye obi a o mo ben pa namfo close enti ebi oba ne yire ni favor na o ma ni kunu no akodi president we eyasem Moko court ye nim se nka mo koi da bia ya na me ka kire mo say asem no from the beginning of everything no na me ka kire mo say NDC omo headed to court without evidence because evidence cry ye hu ye no Techiman South Mahama Timbeka so ma collate omo agasa resource arena drusu timi be kan figure o manya e say do ka timi ka so ma win Techiman South ho constituency afa Techiman South ye hwe ya mo amusimu kuta pensions ni nyina no ye hwe ya mo ne mo nkrofo atu adimirika ko Techiman say mo ko pensions ensinu medika ka che wiase man se ma win na mo kuta pensions ni nyina mo keka bo mu no munya ase ema se du kati akora be ka sa bato no enye ma Jimensa ena di free soro e de ba asase so eye polling station ho no ayeto aba no eho no mo determine resource se we ya win we ya lose we ya isi bon they say Ghana said the amount for sinimo my Ghana amount for bo Ghana abaso democracy is bo Ghana abaso say democratic dispensation no Ghana de wo mo ko ani mo fi se kabima min kabia mamu no ene ma ekoyi na NDC for mo de 2x3 1x4 7x8 nsem we ya enye no kware enye kontompo no na mo de ba be data Ghana fo be twa kontompo a kire Ghana fo because maza asofofo no asofofo na ebinom mpa adwuma bi nya wo mo sori azaa na asofo adwuma no na mo de aye business eno mo twa kontompo kire mo ntino Mubi say I suffer for bit master the will of a country and as a Ghana for electricity no asema makano I suffer for bit master sanana na mu di omachi na mu twa kontompo na mu kanse manya no kra kire Ghana man enema mu kan ye nyina ye hu niema bia mutimi di pinshisi carbon a resource e bi a resource omo carbon copy e wo political party bia ho ma woni de ayi Ekadon ko woni de na na kura do Admiral Rollins woni de
party bi Hassan Ayarega omunyina wo de apalu Kofi apalu omunyina wo de obi aso ne de ne kama ne kwan so ano Mama no kwa yenim some pinches no different from the electoral commission gina so bobo abana yentimi hu because our pinches ukọ electoral commission website ne nyina wo ho ukọ electoral commission website pinches ne nyina wo ho the more representative sign ye wo ho the more agasa mo krofo sign ye wo ho results summary sheets nyina wo electoral commission website obetimi akọ screenshot and akọ print na afi wan kasa de aye de obey ma maka kire ese wafa omo audit results no na appropriately no obema Ghana for ahu with evidence, technical and vivid evidence e kire se ampa abato no omo ewe ne ye ne agi from nsem afa technical and vivid evidence kro no mo famera Montimi proof bibia nchire Ghana for some more technical and vivid evidence bia mo de ba bonti na mo pa kire sen me busaw na mo pa kire sen enei court mo ko court mo she dapa intentionally me suspect sa me allege so mo she da intentionally and mo she da ye mistake e wo mo forms no so Eba abonti na so NDC for cry error NDC for no musre Ghana for omo sheda ye mistakes bebere wo so se be ya e be delay court process no because mistakes no omo ye pay yesem ko correct no na momra no makoya amendment bi no mako the motion ko no mako correct no ma ba no ye say is mistake no sa no mo ye se be ya bato no court no mu di no asema mu di the court be ko animu because Emerabu ni chire say somebody 42 days ewie asem no. Eti ene omukwa na omukwa say e chira na omukwa na so omguso pe evidence a omode beko. Ya ona dis amanyoko be ka chire say I electoral commission per se or deactivated biometric machines no devices no say be ya data information e wo mu no on per se o wiping away just on per se obi bi o wipe bibia off for free system no. Meanwhile so entisa Enti won propaganda no mo de ye adwuma o because any no mo propaganda secretary no propaganda no mo de ye akire o mo de ye o mo adwuma enti sa wo ho na o mo ye propaganda na wa ma wa nia na ho ama wa dwunu ma anye klepe wo ba kodi o machi na kodi o machi a wo be ka se mehu ya nka na so aka akire se o mo kodi NDC achi bebere de o mo se go mo ti su se NDC disappoint you o mo na no information bi a me saka ye Emerantie bi ne mayua bi ene mabunu bi a sebe omudi NDC achipa yi no omso omonye happy with Mahama kora if you say Mahama disappoint omo woma kansan bi anya nokora akire omo eni 2024 no Mahama onye nadwene se okwaje forms kora se wogina ma NDC fo eti bi ne ma yawa babinom ama mahu se empanifo yi enti sei na motie na mo kama sama yekodi mo chikoye demonstrations ne niema no eka yekoko prepare ya ke prakwa bibi koye ya ke ye prakwa ka asem bi koto ya ke ye asemato ye kwa we ye niema e wo so kodi o machi e wo so ma wani da ho because o mo da o mo kokota wo mo say ai na ma ye mistakes bi na ese wo ke mo correct ne bra na ma correct na ba afa mo wie ya o mo pese o mo bisa electoral commission 12 questions interrogatories 12 questions Electoral Commissioner so mo petition amode call ye no mo amfa na council ya mo witness o oja mo witness there were ya mo witness no any electoral commission a question be na mo ko busa no eno court no bogu ye mo se mo nte ase mo ko review ene no so mo so ade court review o mo gusu ye review na anu asa ko faale ade bi o court biem could you imagine say and the judgment we kura aba no judgment we aba no o masa akofali motion fufuro biem Mahama lawyers asa akofali motion fufuro biem say wo mo pese case no o mo leave case no na o mo sari open case no fufuro se be ya o mbetimi asapin na e de say electoral commissioner James Amana betina box no e jo pese chinchina mo sapin da no no ba no obeyi sema no e jo pese o mo leave case we na afin o mo assign every open se be o benya opportunity na womo ede akoye
etimi aye the same aba ma me na betena box no hwe asemi wi mo na mo de masem call court o yete ye ba bi na mo de call court ena mo itemize ye mo sema mo kan nyina mo kirekire sem no e ma ye hu ye mo kirekire mu no Ghana for expect se enka mo betimi apepoint se wei ana wei ni wei enti ena ye se abato no bia weni mo na mo koka se obia weni enti wo se mutimi kire wo man no mu se ade wei ni ade wei ni ade wei na mo gina so ntia mo se obia weni abato no na ka Ghana fo ahu na ka Ghana fo agimatum se o man party eniema wo mo ka no ana se Mahama se ma oka no wo nyina so because sabe the judge for no mote ho no omunye political party fo bi judge o judges no omunye political parties bi judges omunye judges o man Ghana adwuma no moye enti binum a omsore a omo political interest intino omo di judges na tem twa nkontompo to judges no so no ye mo am cup of tea because judges no o man Ghana no mo so ena sa ban bi na pointy omo say yo Mahama penso pointy eye Charlotte say no Mahama lusu ye no Charlotte say otimi de ba Mahama David and this idea bi on ye clear mom tutum futuro nho amamfo ani emma obi on chen a wa medwene se de mo kan ye no kure so da eye nkontompo judges na ndwuma omo ye no ndc for shas ye pese enka judges no kromo di kan go mani mase ansa no makoto na dwum akodi asem no samukaya abrante bia na power fm na da bia o kasa na o kasa mama na o yese no woni mama wo pictures bebere samukai nsabturo ni bi no oba hye da betwa kontompo ka se na do ne judges na ko hye Jubilee House wo modwendwene kwan ya ombefa so a asabde kra akokota ombefa so abagu na chese o pese o create impression bi se na do kra influence judges no ezo mudi kan to amanfo tirimu se be ya amanfo be ka se se judges no kra de verdict ba omo anyintum ana so be ka se bia yesisire omo ana anye fe ana anye we sa pepepe na no mo prepare amanfo minds omo sa ndc fo ya bi ebe ka so omo de kra no omo nye court ni e na omo kra no mko court omo nim se asem no munya good se bebide no omo de betu twa ndc fo na omo abi e ko keka sa asem no ye wo ho ena muntaka Mubarak emrahye bedwani wo asawase o she da betwa nkontompo akaga kra bi na o makokot no o she da emrahye bedwani e betwa nkontompo kire Ghana man se Supreme Court judge bi afro ba bia onim no a kire se enko be mo bribe na enko makoto aba a wo muko yi speaker of parliament no o makoto e de ama Professor Makakwe show enti na opese o go Supreme Court judges no animase ansa na Mahama case kro no kra akọ enti ndc ho wo mo niam wo mo je nyina no Ghana man eyem aduru mera e wo se ye ma ye ni obia ma na ni da ho no hu se enkontompo ene niam nko a niam wo mo ye ne ye niam bia emmoa ema wasetena enkoyi na mmoa ema oman no enkoso mutaka obetwa sa kontompo yi ye ba bonte be ka kire ne se onfa evidence kire se judge bi akasa omo bribe because credibility of Supreme Court judges no ma build all over the years no untimi for 2 minutes 3 seconds because of a political interest in no emma me say omo animonyam because of wo personal interest in no ene woni Mahama momu ye die nti mo ma me say omo animonyam eni ti samba kaya Supreme Court judges na eyade a asem no mo hya ase nyina no omo be hya ase kura na abrante ye osi America on de afuru be kire adwuma na oye because on kan kura na osori obetena ase na sema oka nyina na nkontompo no abrante ye sori ye ebe ye program e ka sa ni saka document bi e wo brown envelope no a chese information be brekuta no e fa Supreme Court judges no wo mo niam a wo mo ye ensem bebre no betwa nkontompo e de to Ghana for so e beto judges no so ensem anya no kuro e na obaaye na ode beto judges no so na wa hwe se adofonom ade e course na obi timi boni tirim no abeka nsem dia enye no kware
Say be ya Ghana for be GLD. Now wetimi asay judges in din. Elubina Muntaka Mubarak obeye. Emrashe bedwani die. Enka wo ka asema. At least you have to support your facts. We also support your argument to be aware with facts and figures. And as also substantiate with evidence. Now, enam somebody institution be our Ghana, mo pese mu good institution animase. Mo pese mu good electoral commission animase. Mo pese mu good asojafo animase. And into asojafo kura no, mo shede twan kontompo to asojafo so say, omo kura no eka ho bi, e na omo ne electoral commission kabo mu no mu wi abam e de man na ado dan kwakufuado. Wo ahwo na asema mo beka mu ni evidence. Na international communities yi nyina montiment twan kontompo a kire wo mo. Etre say the soldier for kura adwuma mo ye no, wo mo no political party bi adwuma no mo ye. Asojafo so no adwuma no. Asojafo adwuma mo ye no, omo ye independent institution and a body bia. Omo support any political party. Party bia beba akọ. Party bia beba akọ. Enso asojafo de omo wo ho. Omo adwuma mo ye no, omo nyina obi achi. Omo ni obi afa. So when a ponti we na ponti we Ghana ni dia ponti na oye na adwuma. Onya adwuma fa ma obi a. Enso Mahama ene ase adun katia no. Omo sheda ene ne nkrofo sheda ye se. Asojafo Ghana asojafo no ombe gu omanim ase. Ampa omo kanse manya no kore enkontompo ensema obi anim se anya no kore no ebo modern de tu asojafo so gu omanim ase anopa awia anwumre. Ejo mbota ye no. And the Supreme Court shall see a assembly. Almost shall see a creative impression be a to tomb for trogo Ghana for any. Say, Baya, a son of Corona Mudino, about for be baby kind and maybe a show which him say, oh, a be cry, baby at the end this if we be cry, baby at the end this for. Matsamusha, a court cases in Ibi. There was Supreme Court to class, say, ya Moody assembly. Mom say, a young man for one was say, judges for no credit to me, my home coin. Ema chachuchi kata sore kasa tamo pe bia no akasa no o se ya manfo nwanwa sa o kasai asa onu kura challenge judge si asa onu kura nim judge si asa de open na woje wo ho onu kura kasa on se otimi obi kura kasa chese otimi ya tise de asa ho court onu kura ye no nko ane dia enso sa judges for no omu mi ma no ema ne ye de wo yi bia sa o ye ena o ye omu ka kire se eh no wuti we say ya. The same chachuchi katabeka so mo harassing no. The same NDC for lawyers see beka sign ye come kasi abo show mu. Enti omo west bia wo mu use sa west no sa we ye Ghana ni a fatu trim say no na wo mu use say be ya wo nchen a omo di nkugu avia omo begina so akase omo kokot no kura no ade se ne ye omo kokot no kura ya omo kwa mo bankasa omo kokot no kura no omo ase be wo so omo kakura yiteti omo fa hodie so enno na wo mo ye eje wo so bia ma na dida ho ade a ekoso wo court and this waste judges in Ghana for mere any resources kakra wo man no ni nyina ne se because Mahama or opportunity so no so court ntino o take this opportunity no waste Ghana for mere keke. Because who court what ye be say why in the betimi akọ court without evidence? Would you be court? O se me do court no. Wo a me di so bo abo se why ye bone no o mom bra na menyi adanse emfiri wo asem we what be da. O de so bo nti say enye zesa na mo ka na je se mama ye hu se mo kra electoral commission ma hu se ye credible kese pa. Because on no evidence na mu hia dia na je say wonya nipa ketwa say je say nsema mo ka egure ni ma se ni nyina nkontompo say electoral commission must say ni din ma discrediting integrity ni reputation na enei onu mom na metna witness box na omo amodia na je say electoral commission no say nsema mo ka nyina na mfutuo bi na mutugu Ghana ni me pesa me busa Mahama wakotena witness boss no. Mahama wona we petitioner. Adenti na wakotena witness boss no. Witness boss mu na won kan kire Ghana man say ampa abato no we ni ana epaye say nti na epaye. Manu koye mienu. Kotena witness boss mu ni emusa de enti a wano ye mienu no. De enti abeka kire Ghana fo say wa we ni aba no ye chinchin mo saaje. Emma ebinom from president elect
Emma binum cars a man from Quabontin co jubilate. Emma will party rejecting resource no. Emma will cast a chinchim on Sargent. What now retinous boss near Musabusam. And no day here. What now near Musabusam. Electoral Commission. My men commissioner no. Easy boss no. Or your witness. Or witnesses no. Ebini Esedun Katia. Ebini Dr. White. Ebini Rojo. Metinunu. Omu mom. Enna. Mahame. Kopusa wamose. Omumeka. Adia poti edi adanse ese abato no paye. Enye tea ne binim ko strong room amkono me. Omanya biscuit kura no mbo fusa nya asem ketwa because omanya biscuit anwe. Tea no omanya eda de no kwa ba biscuit no omanya nka ho no aya omya. Ese du katia man calculator kese. Sa onye mfa calculator ade. Oje calculator no omiamiaso sorry gina ho. Eye bibia no answer ne besi sen. Mibusamo answer no ebesi sign. Enuti de ekoso no adofo no Ghana man. Endi samanyo ko owura mahama. Onu ankasa no hu se eniema no baabi ade ne didi ko no. Ade na ye bibi a wo ho. Osa e wo hu se ade no aye bibi a ewo ho. Enuti se de ade na ye no the best thing nyina ne se e wo se wo ba na obetwa nkontompo mo betwa nkontompo kire Ghana man se ba ya wo man no de amanfo ka no amanfo obo ka nkontompo na mo ka no amanfo ebeje adi na mame ga kire wo mo nsema mo ka no entimi sesa bibia wo mo nkontompo na mo twa no entimi sesa bibia firi se Ghana man se amanfo hu se nkontompo no mo ye best mu title pa title kese eni kutamo nkontompo mu title pa ni kutamo because matimi propaganda no emu title no so matimi akacha Ghana man sema win elections afa emu koduna Supreme Court amosi ya win ne paye we mo fere moni mu ase wo ho mo mepa Ghana fo achew mu no mo ho se matimi atwa nkontompo akire Ghana man mo sa ba ya mo sa be kansem enye nokware eti adofonom de ekoso no se court akire se omantimi an convince omo de eja electoral commission maame no ometena adaka nu ba me pese begusam maame ora mahama ani ma ora chachuchi kata electoral commissioner no ometena boss mu sese ntia aden oyamo witness o de asem bi court ana waka chamsa wa win ona waka chamse abato no bobo en wa mbo ni ye wa bobo aba no ene wa tworo abeto ho se mahama win yesa saka mbebo si o se enya mahama na win yo tom o ka se mahama win ya saka mbebo si ka electoral commissioner no o ye kama abato no ye credible omo win MP akonwa MPs no NDC fo no omo win MP no Monte se omaka se electoral commission na dwumanye. Se na dwumanya e de omo MP akonya omo te so omo sori mfiri so because wa anye ne yie no mkodi MP no. Omaka tena mra she bedwadem ho akoye honorable so no. Eno de omaje atu when abato ben no mudira so koye honorable no. Anya abato we ya amose abato no dwirimu ko mu no. Enso omo te mra she bedwam age atu se no de papa. Eno de ampa omo de ene efrenchim omo ye mra she bedwafo. But there were really presidents in the end of the Debbie. Ejiyama mo kwa mrashe be jana mo senya president eno na mope. Na obi za Ghana de chechere mamana ana mo kwa mo dia. Wo, edinti na mo kwa ye saka niema bi emfata e wo parliament. Ebra na ado danko akufu ado. Ghana man mampanyini omudi ni besi akonwa so. Foreign dignities countries akudu ofo nyina abeduru Ghana. Na NDC fo Emrashe bedwafo omayi yomo max onse coronavirus etc parliament ho omayi yomo max anya we kasagu we so na omo bobo ballot box egu form wo mo create problem ntaka mo barak niema wo demonstrate wo ho eniema wo ye wo ho enka problem and commode ba wo ho e wo parliament ho asoja fo baaye no mo be maintain law and order mo se mo ntiase sa asoja fo na mo koye sa saka niema no parliament wo ye den ka no abo se de ka mo kotena sia na ka mo ya no abo adwuma na ma sore na mo ko
na mokɔ to tira asɛm of parliament hɔ no na asogyafoɔ no so ɛbɔ ɔman no ho ban ɛnyɛ mo nko so na mo yɛ mo nko na mo wɔ dɛm hɔ na nsɛmkyerɛfoɔ wɔ hɔ visitors wɔ hɔ observers wɔ hɔ na observer bi kopra ana nsɛnkyerɛni bi kopra ana visitors bi kopra na Ghana for yɛ ne den ɛni sɛ asogyafoɔ no ba parliament house hɔ ebe protecte ɔman no ɛne ɔman no japade wɔ parliament nkonwa parliament bi dɔm be protecte Ghana sika no de yɛ ɛnya mo interest mo wie ya mo se ana aban na masogyafo aba parliament house na de mo enkoye dede wɔ parliament hɔ anke ka ballot box amo an create confusion hɔ anya ne ma mfata wɔ hɔ a NDC fo enka masogyafo no bɛba hɔ ɛso nya atwom ɔmo wie ya mutaka mo Barak leaders and wie not Mahama fie na ɔsa na ni agye so akogu Ghana anim ase na ni agye na ɔsa akogu Ghana anim ase nti na ni agye mama yɛnka no korɛ wɔ asɛm no NDC twa kontompo kyerɛ Ghana eti aduru mere wɔ sɛ Ghana man obia ma na ni da hɔ sese because party no obia ni hɔ a obia ɔho kwan sɛ join any political party where your choice obi nka sɛ party awɔ no ɔka ntimi join anase wo ho kwan sɛ join political party ba mo mefa no korɛ nante no kware mo mefa no korɛ nante no kware should be number one priority say show court wa muti wa mo ha manfo court bebrebe ya mo disturb wa manfo court bebrebe de ba de potin na wotimi di demonstrate kire o man no say yampa say abato no epaye anasa nanado electoral commission vie mu mananado mokoja mutimi nya paper documentation bi anfa nkire mutimi fa de bia ntotwa na mo a mo wo pin sheets ni bi ewo ho de abo wo ho na no na electoral commission wo eno na MPP wo mo se chinchira a yen share electoral commission na mfa ne de na wo no emra abonte na mo mfa mo de nkompe na abira mo print pin sheet no ma hu se carbon ayi ana mo representatives na no mo polling station ho na mo ko die ana mo ko ye adwuma me busamo omo ko die ya na omo ko ye adwuma so omo ko die dia ka different thing omo ko ye adwuma because Mahama bo mo nkasa mo ko ye adwuma na makọ ne makọ ye adwuma na makọ ne makọ nkugu a the best thing I was mo ka che Ghana man and as asema I was mo ka che Ghana man no e simple sampa makọ nkugu na mo po man na chew ade no mo di ka be ka asema hweni Ghana man fa nche mo kam nim sa man fo be ka say okay sete sade a wo mo di ache mo esobe mo meka bibia nkyere mo e na mo sori an kontompo ene niema a emfata na mo ka kire Ghana man e na mo so mo di atebidie te say de mo ko platform so mo ye no platform isu mi amedia e no ase me aso na ma block nti na me block bebre because we bebre ayo ma dwe so mo nsua nyansa no Yakopon bo ma onyansa obo ba wiase no o ka kire wo se wo ankasa wo nyansa obetimi di adwene papa ne bone enya obi na da bi obeka kire wo it is obi twa nkontompo kire wa and your responsibility say utimi who difference between no kware ne nkontompo enti wa wotena sidi no abusa ho se okay we na wasa mo a monim atwere a mo twere ba programs a mo di atem no sa atwere na mo twere no mo fa nsua nyansa a mo mpanifo ka kire mo nsua nyansa na mo ntimi analyze ne ma mo a mo busa ho se o me mpanifo yi ebe ka kire se o ma we ni e ma ye kwa abontin ko ye dede ye kwa abontin ko hyehye ties ebinum ko ye bone ahodro ebinum ko sai niema emfata ebinum kra de so hye kogu o mo so na empanifo ye o mo se ya we ni ye nkoye dede o mo ma nkobi o mo yire no ma nkobi o mu nua no ma nkobi ye ni kwa abontin ko ye saa niema no enu ti ya chibinum a ye de binum ko court enu ti ya chibinum a ye de o mo ko gina court eto sam panifo de ya nchi bia ya nchi obi aba ya nchi obi anua omo aye ya nso aye chi ye de ye kokoti sam panifo yi wo mo ntimi save ye because court no yankwa na ekogina adakam say ya koso niema ya breach public order act enti mran ani ye kodi empanifo no obi ankobi enti se ya ankasai empanifo no nkobi a yen ye kogina court akoyi asemanu yi the same empanifo yi so asa aba abonti dia betu dwase asem no ye omuka se oma we ni ntimu kwa abonti nko ye dede nko se niema no sam panifo no se de omo se da bi o
Oman kasa na omo se abato no obia awene na nya omo na soma am se monko abonten ko sese niema nya omo na soma am se monko na nsuhie nkogu mu so afa nyansa no de be nyansa ne wo se usua ni busaw de be nyansa ne wo se usua wanyina duru sei ebra wan kasa wonim ayi we left and right we left in here wonim right wonim left wonim se wo ko obi aka mo akoye sa de ma we ene wo betra aka se o ma asoma mo se monkoye na no kra no nka hwe ya afi obegina me na obedi matem nye jimi a wusua nyansa hu se wo mpanifo daadaw wo so mpanifo twa kontompo kire wo wo moto abade wiye no abrantie ebetimi betena ayi program so live program e ka kire Ghana man edisi mo amkrofo ibi anko be Mahama communications Mahama ayi spokesperson enko no na ebe information minister ebegina ho ka kire Ghana man say electoral commission maame na oda no enam se wonim se wawia banim dia mana na ado a wonim se basabasa bebe o man Ghana ntino wa sheda through plane adwane aba New York ni paint me the plane number na to dwa e the New York obeduriye abro obeduriye to dwa o kansem ebra ba bi okogyina emu omo sheda de maame bi kora atena wheelchair mu e ka so ono na yede ne ko na sa maame de kora na ote wheelchair mu no ayi obi maame a ono wo America ha o a wono ne papa kora se ne maame ne wuye na oba Ghana a woni Jimensa se nto mu hu ye omo so he enso mokɔhwɛ mu no na Jimensa owo enkran a wo ye adwuma sa afiada no na mo nkrofo a omo di machi omo ka kyem sa mo nkɔ abonten ekoye dede kɔ sɛ ne ma no omo twa sa kontompo wo ya kyerɛw na wonim nyansan enti wo hu sɛ ɔno no epian wɔte America wo pian ama wakɔtɔ amaneem na wɔno no de ɔne ne yere a ene se picture de ba yo se video mi de ba ya ne yiri aye bibibia wow ɔno so ne te America eji omani na wo kwaye sa didi no akopira na wo sua nyansa na wo beba na wo betro wa se jimi a ye wow choice because we are say kwanenim eti we are say kwanenim na wo so sua nyansa e wo so otimi hu se wan kasa no bisa hu se wo nyansa nyakopon de abo a wotimi analyze niema enye se bia NDC wo NDC ntia na ase NDC ayi de ende no wo nipadua mu nti no ase bia obia beka bia no se ye ndokure se endo eye kontompo wontimi nyuso adwene emfa hu susuni ewo ma your choice what you say ase bia obia beka bia no wontimi nyuso adwene emfa hu susuni ewo your choice because ebinom de ebetima yusu o madwene ehun se mu beka ase na ehu se sai de moka enwetwa nkontompo enti mo dada Ghana man enti mo kopa Ghana fo achew ensema mo kan oh mo me underestimate de na wo mo ye no e de na mo ye no enya nyankopon adom na security fo ne ye o madwuma ya ko mo de basabasa ba Ghana ko mo man ne seye ebra o mo ni nyina so bia na wa hwe se amanfo ababuru kira bebre o makoye japade wo man Ghana mu omo sokora omo no mo ye dede choka omo ye krom kra na dwuma bi afom bi adwuma Ghana na ahwe omo ama ba bi omo maduru enti wa ahwe se omo no ebe se mo amoma bre ebe ye mo japade wo Ghana mo amo wo my Ghana ma mo ye mo businesses papa bi a mo tima ye mo japade no na because of omo political interest intino omo mama fo abe se mo niama asem mo niama just like that ebre so asem no nya no kware. Say look at ya, with General Secretary of a political party NDC. Okotena adaka mu no, dia ba asem no timi kan ye. Okotena adaka mu no, dia ba asem na wotimi kan ye Ghana man mon kam ye ntie. I said look at ya okotena adaka mu. Dia ba asem potin na wotimi ka kire Ghana man. Mon kam ye ntie. Oh, why you are dance for? Oji omudi na wuyi yomo. Ena mukuta ma evidence said ye mo kan. Let's assume some mukuta mo evidence. Yadi eni mo evidence kura mukuta. Enti mukuta mo evidence. Adenti na monkrofo no kwatena box na adaka no mu no. Omon ni pase du katia na nya ne mere kwatena adaka no. Dr. White nya mere kwatena mu. Roger Metro no su nya ne mere eyi ne nsema no.
Omantimi an demonstrate an chere one more evidence in any. Namu betwam kontompo se electoral commissioner was smam se mo koka asem kire mahama na mo obi agimo se mo nkwana mo kogina nanam se be ya obi antimi enya basabasa bia wo se be ya obi ampe kwan bi so enwia abanum e was strong room ho na mutimi be ka se ma me ne smam se mo nko na na wa mo de mo nka no kore the same ami asema mo kam na mo analyzing show onu na medical be twa bonu se mo nyeni ni na abato no kura no obewie mama nanado abato no kura no owie mama nanado ebinom ye demonstration wa America ha ebinom so di petition ahodro koi ebinom so ka ho nsam including no ura mahama no nyina munyina mo kan say electoral commissioner no ye niema wo ye no se chaos bi abaga na ono ne fa blame enya nei emma no because on to ne niema ye e kwan of aso ye ne niema no dwirimu die ne niema bi e koso mo ka sa asem na mo representative mo strong room ho nanti mo strong room ho na mo kohwe se nipa na mabɔ no kwa adu se nipa na mabɔ no kwa adu institution na ma condemn institution no se eye omo anhwe ne omo bewie mu dia ma na ado no na mo te dem ho a mo si ya firi dem ho agya institution ne se onye de opebia wa ahwe asem wi because omo nim so ma lusu nti no omo pe asem bi de agina so se be ya se omo lusu wi am beka san because of say electoral commission da ben of catch them some konko kai ekoka kire mahama se oni ni din komo na wa asem wi ebira mo wo dem ho obia wo mobile phone enso mo se mobile phone ma fa charges anko ti nipa bienu ni nyina ma fa mo charges anko at the same time enti phone course na mo kasa na mo ye community na mo ye den na mo ye sa course no mo se mo phone si nyina adundum enti mo phone so adum so amokotena aka mu no so no mo enti ma charge mo phone na frame mahama na wa hwe se aba ya soma mo se monko na monko tenase na monko hwa abatro so se be ya bibia be koso french mo se ya sori afiri ho se ye koma ama fie ene na kodi nkomo na aberebe na mbakọ de fie awie asa ba biem abeduru electoral commission ho ene electoral commission so asa ba tenase biem ansa na wabobo aba no wa hwe anadwuma na asemse na mo ka kire Ghana man na mo ka pese Ghana fo agyemuni se de mo ka ne ye nokore na mo ka pese wiaseman agyemuni se de mo ka ne ye nokore sa ne ye no enti andi si ho mo ka kire Ghana man se abatoa no bon mo nyintum se ade no mahama mo deceive mahama ena mo disappointing ni de me ya bebere ni se e ka mahama boy ya wo de ye campaign any e ka was boy ye e wo party for no representatives no ho se monko boa no na monko hwaba no so se be ya bibia be ko french mu no mo ko ya tea no na emude e wo ho mo ko ya enu kra de ehia mo pe na masori na mo namba bi a mo pe se obi ba be ka kire electoral commission ba be sake mo o se obi ba be sake mo firi dem ho na we be ye si na electoral commission esma mo will notify o ye say o instruct ye or ask ye mo wase mo ka hwe ba me kan kire ya na do danko akufuado Ghana fo ato aba e de ama no enye mo nsema mo be ka na mo de be discrediting integrity o ena nyamo niema mo be ye ka Ghana fo kra no ho se bebire omoto aba no ma na mahama no bebire nu omo ho papa yi because I mean ense bi ebinum kra ka kira me say omunim die enti kura omo de omo sakotim so de mahama because omunim ade bi mahama betena akonya so ye na omo kotoma no enya ungratefulness eniema na ado de agu akwan mu o Ghana etoto ye pa awode agu akwan Ghana mai said your mai si tumpon say enemonyama Ghana ukompa bia ye bo Ghana din credibility our mai no enya sese enka na body na say odum so upo Ghana din so Ghana you talking about Ghana the country that dum so oh eno na no monka say sadin na firi ho dum so na firi ho it of the past o man panyina watimi di kanea watimi obi wo de wa hwehwe analysis we enu ntina obinum bekasa uti omukura you don't understand
enti na binu betro niam o page so a what wodin what tiase wa hwe se obi abetena akonya so oni obetena akonya so be vice president no sa be president wo kaboma 8 good years legacy ojaima Ghana ejidum so enyo no ankasa abrofo no se ye brofo se ye twi o se ye kasa be yo minim dum so nyo no aka wiase obi ante de wadum so da enso no nti Ghana fo atimi de dum so akɔhye dictionary ama se okoko bodum so dictionary a okɔ gogo bodum so abo se mahama ho nsɛm ho ana aba okoko dum so bo se o mahama penso na aba watimi de dum so ama dum so abɛyɛ edin kase e wo internet so na makosan lie awia ketekete baby bi kura na nsu oto watime jai wo mere akosan lie wo se wo kɔto aba akoma wo bia ode dum so ba baby a wote Oma nkane ya dundum ya na ohye nkwana na wonam da bia na wonam hyew mu obia ono timi ba ye betena akonya so a wanwene wo yiedie ho ono ne yiedie nkwana na ehia mebusaw ebere na dum so ne koso no na mahama na odadum so mu ana na odakaneam na odakaneam na yere ne manom nyina odakaneam na wo de wo da sum na sum na tontomo hwew na competency gu na nyuma sai wo my Ghana mu di gina no asaba na maso makwa kwasan lai se yakoto ama no na ntide ba biem ti ye na ntinka dum so na na mokokrade aba anaso kada wiase konanim technology konanim enu ti na ado agina so se Ghana mai wo bia nkosua ade se ba ya dachi obia betimi dia bɔ ne bra na watima beye ni petitiru wo my Ghana mu anase at least nipa be hu atwero akenkan ne atwero no technology ahodro pa abo man Ghana and vias man enunti na do pese o man ma omnkostuku kwa sebe ye binom betime hunya nimde etima be bo man ama man na tumpon ma ama no kro kiki against so ontimi nye na do ayesade we o yere ene o ma baby a o say we obi na se bia wa manone na first no abusuani bi frew say oji sika kotua school fees say atwam say sika na nka odi ko mana tua school fees utimi de top blocks baako anamienu kram na miensa eya ade atima mwa save sika ama ne mapa aba wo nsam ama ne ma bi aba wo nsam atimi ma ne mapa tumpon wo wakwan mu at the same time ma onimdie ama watima be ni petitiru achi am wetima ba am wabrabo atumpon daachi na makonya ndisifo say ye nkoto abantia obi ode saade papa we yaba na ye mfa koma mahama no mesai no na Ghana nsan ko na chibiem asembe kurani na onsan mo mining ko na chi o mining ko na chi wa sane ye no edina na ado ne ma pa wode egu akwan mu no opese o mine ho tono opese o mine no eye beyond 8 say o mine no ebra owura kofo ja o mine na mahama any Professor Milson na Ghana nsha IMF ase o mahama penso okukuru Ghana swide ko IMF ase na ado mbe no mse da bi ewom so mbe tena akonya se bra na kapre kura ni kofasim obusa akoyi Ghana free IMF nsem entitre ye pa ni hye ye pa awo magye o man ma Ghana etumpon eni monyam kase ye bo man na baso no ni nyina mo pese mo bogu ni nyina mo pese o man ni nhira no tumpon mo pese o man ni nhira no entumpon osa enuti de ekoso ne ye niema bia Ghana man adofonom obia manani enna ho because endi so muni ade pa bia de ma omuni ne ma papa bia de ma asa ene niema propaganda ene omo selfish interest so some put your money abere Supreme Court ade nyina o be say mahama irrelevant e party nim sese because ama for say ma obi a wako 2 times pa went my win it na just onye obi obetima win ama na yiyi onye marketable candidate baby kura no ko ba ko na lusu a no wa cop 3-2 obi anya se bia oyo ordinary ayi bia uncontested and court olusu ya ne ya sefoforo wa the vice president the president and the walusu me no yes amani ko biem ko ede
And they are not necessary or per se or capitalizing on it. Not the Supreme Court to say me, sir, yes, I'll be one to say, almost oh, Mama Crano, okay, I feel I bet you to because Supreme Court are cussing, Supreme Court cussing. Now, while we now so me call thank you talk, or we thank you talk now, or so, and this is possible. They say a presidential candidate in term. Now, fee, or Masai, Ako, Namasaki Mahama. Oh, sir, a pepe. In terms of the Biani Dino, yet he said the only fund that crowd in DC. Because he said, all block potential candidates now. A binoma yes on bed in the back contesting. Mom, a brow rab and babbing, obey Speaker of Parliament. Mom, I said, your Mahama no jubility. And your Mahama speakership on it no jubility. Because when we saw rab babbing, or a contender, or then a contester, Mahama, be lose miserably because he say Ghana for him say, there be Nyama Wayeno, and now they so be a permanent in him. Into babbing, there could be any one, be any one some can. Enti any a pushiano go speak of parliament or quiet dia. A drew presidential race na onya speaker name contest. There be Mahama, no team up as silly true. And your strategy. And the jubilate no jubilate or Mahama fee in Yano. And your Mahama no only chance at 2024 person open and no pepena or Omokoye Sardian. Supreme Court or Moko Tanasi or Modin Samakui. Mode wa can say. Odi asamu court. Na unkuta evidence. Unkuta adie dia dancers enka godu ya ne akwahye asem no kra pen baby atena because we waste your momre ya dismiss asem no kra no mapom baby atena because they say oh omu koi omu ba no ma be press conference wa bontin and na ade Supreme Court ye and ye disagree na yeso ye be file motion yeso eno kwa dey say the omu ye but I was that lawyers no so enjoy Mahama sika ne kakra enti munja no so nya omadwuma lawyers dey asem no eti say ekura omoso wode ombeka eti mum de munya no omoso enjoy sika ne kakra that's it oh sir eti mum de mo kwa no omoso enjoy Mahama sika ne kakra because eye mera go say omoso nya bidi na omoso ho to mo eti mum ane ha mo say lawyers no so enjoy kakra because omo ya sa na omoso so ho beto mo nti sa bebepe omo enjoy kakra mo enjoy kakra eti de ekoso no Ghana man eye ade e wo so bia ma nani eda ho Eniama na na adodi gu akwan mu no opese wo ene wabusua ho to ne daache eniama pa wo hyehye no opese wo ne wabusua ho to mo daache enya na na ado nko yie o opese Ghana koyie se be ye nan ukoduru Ghana anasa wo man Ghana ma ubenya asetena pa wani begye amane ma akoso yie wo wakwan mu enye se wo mo enko yie die na mo pe se de Mahama no pe so omko Brazil ko bo weka ba kube omtimi ko to kube ba ko dollars bi a ye bodi nkura wontimi nka omtimi man confirm tutu fa wiem a ko pie Burkina up to now ye fa confirm na maaye omtimi ma ba so rebrand omkukuru amanfo ti no mo de aboho ni nyina so enye yi omtimi aye ba sesem sagai omtimi cheche bribes ama bribes no kura ka arrears bribes asa ka arrears when nyina ya mamu ombebu yi o amamu ombebu ye enti na na do ne niam pa egu akwan mu a eno ne ho anwo ya no say I don't know I can't think far oh eno ne ho anwo ya no say I can't think far o de niam pa egu akwan mu a be ya Ghana man amanfo bon say yes eniam ekoso eniam ekoyie eniam ekoso ye no eno eni problem eno ni omo asem eno ni omo problem this amanyo kom problem no enti Ghana man de ekosi obia ma nani enna ho because and this amanyoko Mahama court na okoyi mama Mahama megina adakam nya yenhwe na questions ne yankura sasame no electoral commissioner onye Mahama lawyer ena onye Mahama witness enya onye adwuma Mahama enti nya ono na eba betena adakam ama mama kopera mu evidence free ni ho oh mu pe evidence mu pa de amode benya evidence mo angasa mo fa mo de emra na mo won wo de obi court se nipa na abewia wa ade unya video e chese nipa na abewia wa ade ana obi di adanse so wia wo de ko ha akoton ma we okoyese na the evidence na ba na de abetu dwana Ghana fo ahu asem poten a wo pese woka what I say na wo fa evidence ma wo fa asem a wo pese woka ma wo nsem a woka nyina esisi so o se Ghana fo enye wasemuni na amanfo so a
Omako di party next year. Oka bibia che omo muntie no. Say, oh, mama, that's my kano. I na court no krano and I say da bia munya asem ni. Mo antenase na munya analysis. Na itwa nkontompo kire mo a. Munsua se nkontompo no emwa ema niema entumpon. Enti etwa nkontompo kire ma. Munsua sa nkontompo no ema niema entumpon ewo makwan mu. Mo block a me block mo. Wa mo ntwere nyansa na me block mo sa emi ami page. Oh sir, what wo mo akasa wontena se nsua nyansa. This oba amanfo program ase na mo twetwe. Oh, me page me na me wo audacity e block mo nyina. Afi oko page anu akokyero de ope wo. Ozo obi e wa no ka me mo odin. E no ase ma mi aso na ma block. Me nka mo bia ntse me block. Onkwa na wo hu se ma block. Na afi wasa ko bia another account. Oba twero bi ma sa block ntime. Memma wo dwuma se. Memma wo dwuma aye. Eti opa bre 50 times. Mebo mo dia block 50 times. Next time, usie nyansa. Na afi waba na obetwero nyansa sem ne ama akwan na onamu kama. Eti adofonom. Ense me court Supreme Court na ade NDC ye no. Wa wutie me awo audio bia no. Obetimi de aba. Number na 774-312-4276. Your WhatsApp number for audio bra mebo ama obia tie asema wo so pese woka. And intimacy to be number na 774-312-4276. Obetimi de audio abremisi see America number. Indifa +1 di kind. Na yamo na amamfo ehu. Audio no should be related to asema ye ken. Ena sima mienu pe enche. Obetimi di audio aba yebebo ama amamfo atie. Na fe de obi aso waka no yama akwan na wo so waka sima mienu pe. Enti yenko na menko tie we say related to enoa na yenko. Mini aba oba patio wo Worcester oba patio TV. Oba pa me chia ba bia wo bia me se bibie tumpon kama. Yenko de tie we. Good afternoon, mi pacho. I had the afternoon. Mi pacho sa omuye. Oni etie for anti-babs. Me chia obia dad. Yeah, babs ho ye pa. So mo tie for ye kasa ya. Yensusu ye ka obia sama na ye kasa ye mfa bu kakra nya da emre mu kakra. Da ye nyina ye kire wadwene. Enye kasa bia bufuo ne ba wo se ye kontro. Emema na omo krom ane de. Me say obi ti say me that is starting sa program we. All right, eno ye beba so eno de ye beba ye no ochena nti yenko ha na yenko tie we. Daddy Fred, good morning. Ne topic here ye treaty. NDC for no. Unim di enti a ema omo enya a lot of votes no. Enye say bia omo adwuma pa bia omo ba ya omo be ye you. Na ni nyina ne say enipa bi na won adwene no utimi di sika e convince womo. Me my friend okọ Ghana na obi de ne call wonga ejine mu ama NDC na omakoko konkrase Ba cho me ba o me si number no so biem o pesa wo de audio ba obetim de aba me so ya ma ne nye 2 minutes na fa audio ebra o de ba pe me bo moden na mabo ama obia o so otie no na ono so atie sesia nti obetim de audio aba ka me ko block obi Evans bi e wo Facebook but enyan show ha show me block no mpema mo chotratem didi wa ha or the same Evans one hwan enti jumade mo share live for YouTube the announcer newspaper e wo YouTube and akọ Facebook so a wo share live so e wo ho enti obetimi de wasem aba ye bebo ama obia so atie kama wadwen kire bia wo de beba bia ye bebo ama obia atie enti obetimi de audio abreye ye bebo audio no na obi oben wo no na ono so atie bi anti yenko na yenko tie audio ya na ye boy Mko ji sika wo mama mpenifo ni bi eho mko ni fie ko ji sika tese sika omo de mema nkrofo ama omo edi akoko nkrase akoko convince nkrofo to vote for them enti no omo di sika wurere mu ankasa ena nipa no kura be kan se onim sese Ghana pa se ye wo sika sa na hi no munye sika omo de ye omo de mema nkrofo se be ya ye beto ama omo ase the whole thing no
Me pacho dia all friend no me ka say friend me say for audio bre why audio no number ne is 774-312-4276 me pacho friend why yenya ne sa na nya Putin no sika na omo putu ne in a lot omo de convincing ko for papa and na unum say nipa nso de unya de sika e da no pe ubetimi atwena dwene sisi a enye so Ghana fo na ehu adwumadi ana sa adwuma pa na nakufo ado ayo bebreba na yama oman Ghana omo hu pa na nso within a short period na omo timi de sika e da omo etwe omo adwene e na omo de to nti na mama nya vote sa no na nka mama pa ni se na oba ya ni pe hu na mane wo Ghana ne de na nka nse say even vote kura 10 kura unya enso no wahu de kokoyeye enti no ani achese omo hwe omo fu se no mu disika room enti no mo omo arishim se kwen bia so no omo be wene sa na de no koye because omo putu a lot of money in enti se ne de omo akwa na omo asem no yaya ne sa ne de eye ni ani wo unsa de bi wo ho no mo a wo ye sa na fe du ba bi na wo sa atwe asan na se ferry wo enti na ye ferry na omo adi yesa omo anyanka omo betimi abepe mu akase o ade no a omo lusu beta I to say ni edi bi no omo de beta san ferry ewo mu nti no omo ntimi nye nti na omo de nam sa akwan no so ye yesa be say de me gidi say omo ai bi omo beta omo ase omo ni na ewu eni sika omo asai no omo kwan bi aso bufo so mbe wen no omo ate omo ka enso no nyame de onti so dasani nti no omo ankwasa omo ba omo gu ye no eno ana aya omo atwa no aba omudua no no matwa eso aba ne no ano no nti e na me da ase minua ba yenkwa ha na yenkotie we so Daddy Fred we de wonua ba o Canada Toronto bitia woni wetie fuo nyina na nyame nhira no wadwuma papa ye mama amanti ase ese Ghana fo ne ni ate enti no wonder that they say me send message ma o say under amatina medu ate no corruption no koye ye no won hu say enya dia Ghana for e beto aba ama no nti on parking ne bag no go pe baby ntina so we je bibi so ojubi house o me ya sonte ne enko hwehwe mbre no me dase ya da wase o se we je bibi ojubilee house a omo asonte na omo nko hwehwe emfa mbre no. Hello, Dr. Fred. Good afternoon. We are by draw for joining me. Kase free parry. I hope say nyankopo ada Roma. Ye nyina ye hoye. Daddy, when him send this for oma yom kwesi anantachene. Obo omo ni monye yi, obo omo chi enye yi. Say dia ye nem say si obo omo finfin. Daddy, mahama ne de me kura me mpa ne 2024 omo nsan fa ne mra wu. One more sound fanamra, no one sound nabajin and Nimguasie. And yet, meet to Daddy, Ghana dear, any power more Ghana uncoso. Ye, show more Mudika, fake journalist ya Mugu Ghana. Fake journalist for Mugu Ghana, no, one so come, and then so swoop, wants me wasting my resources, no my energy, just for nothing. Propaganda, I am one was saying, nipping to me, no more. How propaganda, NDC party, one way. Daddy Fred, Ayara Hosamo, me say, me mammy, me and a juma, e woni fee. Mr. Bruni, wa ye adwuma wa FME World Monetary International was na mo mo president okachem say me ma 5 years 5 year adwuma na kokotena Ghana. Ghana is a better place to live. The way Amamini is so proud of Akufo-Addo no wo. Daddy na cha say NDC for the Daddy Fred see ka see e ka wo mo asem propaganda Ghana for waste one time e was our party we say ho erade hu ye mobo Ghana de Daddy erade hu ye mobo erade hu ye mobo na Akufo-Addo de bia me kam se wo ya achede papa no wo ya achede o enipa nkai papa na nsu a omo be kai papa na sere Meda wase minua ba yeda wase pa wase oya chede erade ede ba Ada Fred mpesa mi busa ayi kakra wa ha sa asem ya wo kyerɛkyerɛ nyam so busa question kakro me pa atwa wontimi nkwanko kan kyerɛ o mu sɛ oba no wonyam amse we de yenye we no enanti yeda ase me ba atwa yeba Ada Fred good evening me chia one obusuafo la isu nyina me chia obia se de ne meti kone de Ada Fred
ohun se papa no enwiase pa na aka no papa ese na enwiase aka no omu kwan bia omu bedroom be fa so I say ya to mane so obi medina da kam won nkata wo dina da kam o wo nyina da kam o ade no wa hwe also poor baby tana na o dwene ho I say wo kunta kwa ni abo atofom se frafere wo hunu de onya so ro se pra fom se wo pe wo ato wotimi nya hwe bibia mo ma betia nto so wo twaso na enya abotre na obu man no na odo o man Ghana duru ba bi na sebe akwantufuo ene omo mutifie ni nyina ne ye ma ye nya ahoto me ba panyimitua school fees sa doctor sumienu mintua wansi di kura mintua electricity bill mintua water bill min pewe na mepede yi sabe giso mu asabe giso tipon kwosofo na pa ahoto de na ne wonye edebim to pewe bi ntina na memu ma no me do masi bebre da wase oso kwadwen kire da wase yenko hana yenkotie haiso Daddy Fred, michiao ani etiefo nyina pacho du fieni. Yede nyame ase se Supreme Court. Wabu asem ni ye na ne kwan so ano no. Enti no se next time no NDC for ye bibia wo mu ngada wo mu evidence. Ansa na wo metu ho anamon. Na NDC for de ye bonya mempa se power friend power de NDC for Ghana for ye sramu mamuma wo mu mabiem because sebe atrono e doson dodo e doson Daddy Fred me da se ye da wase yenko hana yenkotie haso Fred, good morning. Mami ama kase fitesis ma owodo ba na aban Rentum nko court na mfa wonsa pan mfa nko na nka dai epede ma me nyipa na akasa ma ni mbo mo ba kasa na yi ma ba fetian ambado ono na se tatu se obasa wa san wa kaye paper foforo de ma me na aba yere twen obabadu obohwe asidu ma wa file paper no crash say nti omo de ahye ejuada se ejuada ombo bua sa asem no ahwese se ne sapina na opese ode twema me ne bidwe be ye adwuma na se nya adwuma ti wo ma sa akosesa niam bi ewo omo case na omo de call yenum se be ya omo pese omo ya asem ame ne mra emeyi ensema no tinefom usika kakra na enyan no wada tina ho no no webusua mo enjoying ono na eje esi edu nkatia na echi na no dom we echi ma be ya wo benya wa afemide nti wo be piempia wa na ebedu ibohwe asidu ibadan na hwehwe wo wi ade fi assembly man keeping president sika na abada wenyi brother owura tinefom wo sa twetwa yesese mpojama ya kokra mpochana na ado owura tinefom ai na jowa lodi na tina wokunu fom na moya no ya kawo yengwase de bebrebe bada no rehwehwe na akotin na onyim nyansa wo Ghana ho na akotin on tinefom ama tinefom okada ma ama tinefom magana fo wonya asomdwe wo mo ma ne nkonanyim wenyi brother dodo Abba. Wow. Hello, Daddy. Ayewuni ani o. Ayrekapia. Hope. Kasa free. France. Na me sise no, dia me pese menye mu ntiase ba akopɛ eni se. Sise no. Mahama se osanso ekwakɔ opi. Ni case no. Na opi case no asanso de another case na asanso akwa na because womo a wodo koe wa lawyer fo no se omo akrusu asem no enunti ene gina so ema a lawyer fo no so a eye respondents no so se omo so emma omo nkrofo so emma megina witness box no na sisi na wo kwa opi no na another case asem foforo na wo san so kwa kan na se asem dada no na wo san so kwa review
hono no me mentiase e ya dwen ha kwa ene wo mo ha Ghana man ene Ghana fo se wo ho enu nti no me mom de mitimi ehunu se mahama no ankasa ene wo se wo mo faale case ni wi a wo mra me gina adaka ni woni same jamfi ene yesi edun katia ni sure se sankrofo we se mi nu same jamfi ene otukono wo mo ne adansefo mienu a wo maka nti wo mo mra me gina adaka ni na fe no yen san so entoto wo ma no so wo san so wo fin case ni dia na me so asema mpese me kan no e den kura so no na wo mo nipa ho nto no sa maame no wonya hwe bibia ni ho no ma waye e ha kwa no mo pese wo ma ha maame no nanso so no enkosi hwe eyeyeyira na na beto aso no wadi ni djuma office wodi mi da ase deda wase man kwa ha na meba enkope ibi message bi wa hai na yenkobo nte eba no pa no na nsem wo ho pa nsem ewo ho na yenhwe da bi nyewe ya Lady Fred, good afternoon. I want to say, Nadia, me yen intem what in yabam would you know. Assistant is chinning because a free France. On who ye dear, honest sister Babs. I'm say abowe. Yanko Ponce. I'm say abowe. Enti yanko na yam wode yam mo ye no na meba. Asem wo ho, sem bebre na APP ewo Ghana say na obi a wona adwenkyere ewo asem bi a ye ka ho. Yo, hello, Daddy Fred. Okay, me church bishop nyina your friend Jacob because so why you know no ben you need too much nti yente wo kasa ne clear. Daddy Fred, good afternoon. Me dem so ho ye. NDC for me no me bi ase papa because it's on the 10th obi antro ne final rating no se de ben in court de ben me de minim na mo mfamra unso wo se wo san be reopen na ne se reopen na wo be sapuna jimensa no na e gise next year nti no on twen by next year time na wa reopen wa san reopen na wa sapuna why me de metimi aka kire na no bye bye. Hey deal. Nkwa ko reopen case. Hello Daddy Fred, good evening. You Daddy Fred, your mamuni eduma oye. A free father myself from Germany, Hanover. You Daddy Fred. On say me asem na wo kan me no we agel pa. On say NDC for no. Ya ko bibi ti say. Ya ye o mamma ko say o mo buru Ghana mra so. So Daddy Fred. Ba me no e fa ba bi no. Ya nam de brem ma president Akufo-Addo. San say wo na e di mra na ma wa mra di kura wo. Ah, say we use mra no na wodi ebu oman no ba ya ko say mintimu hu say suro bi o say die enyo ya ko te say NDC fo ne de Ghana mra ni wo mu so on that friend the entire American san say hwe started from Ofosu Ampofo when some Ofosu Ampofo tana seke kan ye treaty o man Ghana na Ofosu Ampofo da so ti ase Ghana odidi okoba obi anka no hwe Abraham emra ewo manim na the Fred would for example fa ho say America ho anase Germany have Europe ha ewi he fa na obetimi agina radio so ama sa threatening wo ya emra o man mra beja wo free na so so mbo futimi kika nsem wo nyina fa no ho di free ti from there no na ye NDC for no hu say no, say about a and some woman. What a few south of some for a chile banner. I see Dunkatia, over Ginawa Pianoka. I see Dunkatia to me, but Ginao catch the whole president to say was a sound minor condia Ediama a party members and answer party soldiers. Whereby said there is no truth. I support us as a Nawakan. Now, what you the assembly we act to mine or Peninsula Afan Modi, not see Dunkatia and Namo. Germany how to imagine can asem ma me nyeye ana untimi ko European country bia ko ka asem nipa ne nyeye fa ntono so fa ho ni sa akwa so nti akoye te say MPP for na yama ese NDC for na kwa say Ghana de emra ni wo mu
oka bibia no afa ne ho adi oka bibia no afa ne ho adi na senti na nne ama NDC fo na nya tumi a omutimi gina radio so a asem bia no mo ka kire o man no because omo hu se Ghana fo no kra na ya se ye ni adwene so na NDC fo hu Ghana fo because adenti na mra wo man no na omo nkwa de ntimi ni wo mu so NDC ni se wie mitimu so hwe Facebook a ono guy bi ogina ho wodi the Supreme Court judges atem so because all of the enti sanema we nyina enti because omonya agina so bi say sa asem no kra wo ka emra ntimi ndiw na se ofoso mpofo ka ye no na abandi ni koto mu a kase edun kete ka no ko obeboblim se menu ye ko ka ye ni okoye kra wo mai enti yesu wasa mi hwe kasa yi na yesu san se wo ka ye ma no fa ne hudi ye na de o ka ye nyina esisie na Ghana mra wo ho na mra ne ntimi nyina enti no NDC fo dia anya opportunity bi agina so de kansem de ye niema bi a ensem fata wo Ghana so this is the time where we say ma NDC fo hu say Ghana ni wo mu nko ade a emra no eye adwuma de a emra ni wo mu ensem bebre wo a Daddy Fred NDC fo keka na say ye ba bi anke ni kwase nipa no ye ma no wo da ne kata so krama de echi yeso wo kan bo say watra say up to now da so na mo obi anka no hwe emra nya ne hwe eso so obi hunu bi na kan sa asem na enka bo say odem adeti na say ban sa etimi de fon ba bi no eniema NDC fo ye no yan kan hwe no eninti na ma oman no ase niema agi se mo hwe se ne akwara keto timi so phone esi ni nanim na odidi omampani atem wo nyina ye NDC fo na treat san nkwara wo nyina omma omo sa niema no because omo say omo ye ade ne kwara na ye ntimi nyi omo hwe na obi ye ene ye de ne ye example ka obi nso nyi akire nkwaye sa ade no etimi de me fa baby no me de brem no mana na kufu ado wo na mra no kura wo na wo so wo pushi mra na ye adwuma obi ye bibi sa ye mra no wo ho ye fa mra ni no na kire bi obi ye ano abon brem say me nua okoye ye okoka asem ya na no fom ye se ne ye no nti na me so ko kasa me hwe ese me hwe yi so na nipa na kasa no okwa ya te ho na se em say was stress ho no several times nti ye hu dia wo pese o kire nyina ya da wase ne wadwen kire yem kwa ha na yenkotie we. Good afternoon, Daddy Fred. Ni pacho haji ani. Daddy. Omumpo. Any idiot can go to court. Adiana, I see don't get any state here. Any idiot can go to court. No mamu she Baumia. Baumia go court no. No one evidence. You and I were not there. Okitani pink sheets. Na mo there na mbetire. Mo dimi jefi. Di omo ya no mo ye no. Omo ni maguase. Omo ni maguase. Any idiot can go to court. Ya mamu tea ni biscuit. Mo say ya mamu biscuit tea ngwa na de mamu. Mo ni na ewu no. Daddy Fred, mo ni edwuma why? Ya da wase. You and I yenina na yeni ho na da da uze tea be the biscuit kan ho. Da uze the biscuit kan ho ajia. Hello, Daddy Fred. I'm feeling up about 12. Good morning, good afternoon. I hope say na me adu ho ye. The radiase. Bidia masam kitwe bidia meme kan say. My Jones are mentiase. Daddy. Mentiase. What the one and the obenya wasasi we so dey na ope biom Wanye skali bi wa ni me bebe do ye no do mo ye NDC kasa your former president be oba po wanye bi e ba bebe anya bi there some Daddy Fred me ka show me see bibinti papa we ni na wo bibinti na there no person there ba no person bibi no person sisa there no enti no mo ya sa no me na me ka show Omonim de omo ye o omonim de omo ye nyama bienu bi de president na pepe bi akufa do abe ho no this year we for next year be start no omo pese omo fa kwanso bia de ombe bia de ombe ba power abedi ade no bia sega na mai no ma de sika maye ye ni ngwase na de wa kwanto mu a ye ni anigye
ye pese that ye na ne ebusuafo na na kanso aka say ye kom Ghana nie. Former president Mahama ye pa chopa Jagana Maya why ya bre dodo. Na me na for bedo am ko vote my NDC. Omo the NDC for na mo long time. Na me wan obi friend ni. Oh, in market carnation market ni na man ko ye sister I'm sorry me pa chopa why. Me dapa me dwem ko fa do say me dapa pa ma me wato. Na me friend ma me bona ma no say bita fa che. Enfe no kwa we Jameson no so ejobodo onko ejo no. Me si enne ni echa. No more NDC. Me see me papa the work on. Roris wakasi emu mbasu biom Daddy Fred. Me di nyame jaw. Me amasem na maka bye bye. Say mbasu biem no na waka nti asema ono so wachire no yankoso na yenkotie community badge na ho ewo eye Germany ni yenkotie ono so akra wo de bre jumade mo share live ewo YouTube the announcer newspaper ewo YouTube. At the same time, Facebook, the announcer newspaper, Facebook. Daddy Fred, good afternoon. Good afternoon. I only about Georgina, Germany, Düsseldorf. Daddy, Michelle will know a phone na. The arch was so. Michelle will be Daddy, the NDC for a year. The Mimi will say, and Guasia Cassia Park, Kawomo. And a woman who pine on Befaswa, woman bear spending themselves. Actually, one supporters no, because one the profibi to supporters no etrim. Aye, ni we abenu mama na na adu nti omo kokota akwa ko defend na oma di omo aba ana so oma di omo konwa. Ana court fo anyansafo na wo judges no ehun se sama mo de bae ni nina so bia. Ana ya bo asem ya tuogu. Ana ahye wo mo an wo mu ko befa so a wo mo betumi spend wo mo self to their members na 77 previous a wo mo so adwen wo fom no akwaya ni guase kase de ama wo mo sesei wo mo loye tatu tikato se hwan no wo no am say na ogin wudi pa and this is for the wo mo rehye ni mu pa said that man is going to win the case for them. Enti amasa na wono so enim guase ni bia ka no enu ti na wo fo so a se obetumi aye bibi etumi aye na famu de se obetumi atoto yisi che jemensa no nanye after that no se be koyi ama Mahama se nkoyi ma Mahama wono de emfa ne ho waye na famu de awie won wo pese o make o ma o hu se waye ne best na ya na anya yi. And then I all force. But I was so say when you nyansa say judges a kuku dam for no matete hono. And to omo nyintum so omo lusu. Na omo ye dan Mahama o ma power biu. Na na eko. Ana omo koto ma saa NDC fo we mu ne daddy de me hu ne say enipa bi wo wi ase a wo ma yo omo monsamfo ani mai monsam. Ade papa bi e be fia wo mo mpe. Fiasa wo da abusua mu kra. Wa wo ba wo modin asabe wo pese bi kra fie no wo ye ni yi ana se fie no kra bi afa bi abubu kra se dan tetete na abusuafo isi ye o ma wu ko fie no kra enko yi wo pese wo ye asesa bi renovation bi wo ho ne ade a ye be ku sesi a e bi entia wo ji wo mani munyam wo mo mpa de pa eti jai na wa sa abusua bi wo no mu a obi o pese o ye fie ni ye no ni nkwasha Woman for my dream, Mount. What did you any more becum? As I saw my dear Yama Bonina, woman, Pomon Paddy Pat. As I saw my dear almost over you when you must feel almost. And the NDC for no, a year almost ya. Say MPP for, and you woman when you must feel almost say, and you may be an hour second on Mahama 8 years, no, together with one A. Ever part I must when you're the baby, could you may find a crazy 8 years adwuma no John Mahama ntumi anye no now within 4 years pe na ntumi aye a lot of it now ogusu be ye ebiem atoaso no John Mahama hu say nguase to oye ne ho hwe nye yi to omo koto ma wo mo no na mebremu wo mo no so sa na mini ka ye no a wo ma yo mo man mu nsam ne mu nsamfo abayifo wo mo pa de pa
Sade me can say abusua bi won ma de pa wo fie kura wo mpe no sa pepepe na sa nkrofo ne tie wo mo pe de nya nko a mo be de mo fra ye kutukutu enti sika kakra na ye kwocheche ma wo mo no yasa mo promise say wo mo ba pe garamse ebe koso ama wo mo na nya wo mo esika gugu wo mo botom de aye ne wo mo pe ensu ebe sese ne nsase ebe sese nya ne ho wo mo dwen say in the future to come no Ghana fo benya nsase abiebie nnuane wo so mo benya nsuanom wo mo ma no mo nananom wo mo mfa wo mo ho wo re de wo wukọ ne wo tiasi ni obedi ne hia no so hu enti sa akrofo wo nyina wo manim a ye di bu oman ya enye yie di o mo pere na nko a sa akrofo ni bi na ye o mo ani brefo a wo mo soro mo nanam nuro so kwa gigi skadro ni ade no Yes, one funny ban what fast be near be another done for be cram or the neighbor quack or gisicade drew. As I saw no quantity bottom the greediness, selfish interest in tea. Or best say I did in your one home. And those people no, and a quarter my NDC4. Woman, ya papa, and woman party papa be as so man. Until I said I was a banner. Eti my ya catch you play. We a campaign convincing woman a lot, but still the Yamia kana waka. And quite mawo Nana do Nana Yaku point chusuno. So me bo man ma Ghana for my yenya ahotonia sumdue. Eti Nana neko. Sikana was say enough. Ebe chasho. Nani aka no fasha wo ha fa because akomiane die. Wonnya traso bie wonna traso kira. Why so accept it. No one ya will be catch our members, no supporters, no. Now, when you guasiana at all, no. And to me, Papa Crama. Why? Your Mahama. Why? You so be a bio, ya brabum. There was many yes, MPP for BC, quite be almost a bit fast. There was a Mahama so better now witness boss in Muno. Almost a bit fast said. Quite be I was a Mahama so better now witness boss in near to Tonano. It's only a petitioner or they ask them no a Na se mama na nkrofo ti kukukukwaza o mu ye nyina na o mu ne hwe ho me de me so mu adanse die kase bi wo ho no ma de bi a eyesuma se ade bi anka mko yi na okoto ho no mama nka Ghana fo ye hu adwiri ye enti se o mu ne hwe ho no na o mu ha nipa abene sa no ada the friend what de enye o bo mu ni wase enti so mu ba akire no mepa Ghana fo nyina acho because ade o maye no o maye ade bone pa de ti o man wo mo say o man no ya sum die won wo mo say no enti ya so mo ba akire no mepa ni pa cho wo mo ya okuku nyina no me ba adwire mu nyina na menti ase na so wo wadanse die wo mo sha ase nyina me so mo wadanse die kese anke wo mo di ko gina ko to wonum say maame no eye senti e man e ka bo mu no na na do nya se wo mo na nya ase na ke ho de ese ye na wo de se hwe ni wonum eni ko tra ye eno mo yesa na the friend mo go mu anu ase ento mumra mama emra nipa no ka che o say ese de mama ene sabe jamfi ene otukọ no say nipa miensa wo no ye hia omu adaka no sa ene na awotwe ye hia omu adaka no omu na ese ko gina ko to ko yi omu ensa ba to mu wadanse bi omu fa nko no krepa ye hia mahama wa adaka no ye hia mahama e wo witness box no sabe jamfi say omu ma kire Ghana man said ye ben no mu gina aso ka kire amanfo se aba no ma we ni e ma sabe jamfi kura aka se mahama is president elect Emma ebinum ti omuhungu abonten ekoye dede ni nyina aso koye ese ensema otuko no kan ye o monko na monko ye dede monko na monko ye se monko jubilate no monfo mo begina witness boss nu no mo so nkam ye ntie je mensa onya mahama witness o mahama onya witness electoral commission for witness omo so mo hia ne biem. What is your problem? Hello, Daddy Fred. Good afternoon. Your friend me Diana, Pacific, Connecticut, US. Daddy Fred, NDC phone. And some will be able to say, "I'm go school." Se senti dia koso nyina wo court ni nto mo hu say, "Omo lusu." Eze som kope ba bita. Na Ghana fo nya o asumdie na ekufado nya na asumdie bu o man no. Omo kope ba bi ntrate. Daddy Fred, onu nyame nya adwuma. Bye bye.
said ya untimi enforce Mahama. Se chinchina or metina witness box in muno. Or ye petitioner no. Untimi enforce or no so or ye or respond to the petitioner ne can. So no chinchina or metina boxing. And your petitioner ne metina boxing adakanu. Na on chirani simu. Na fade ye on so ye anono so no e metina boxing. Ghana we are no. 1 yes sir. Ateka vice versa. Enti di ono ode na asem ko no ono no ma metina box no na ono no pese o meyi ano no de metina box no aden oye above the law ana ono de yetiti no ye kan say nkra owo ono nkwa professional treatment bi ye de manana obi aye equal before the law enti wo na ode asem ne competitioner wo de o say adaka no metino court wo wasi ho mienu pe na ono a oh, allegation at all, so no. Chinchino on your metina da canoe. Ask me what to be that. Daddy Fred, good afternoon. And Free US, Connecticut. And Joma Mani Hawina, no one tears you. Sikana Koba Bibiana. When Timmy and Bamibian, Hawina no, Wapako. Papa Boka Papa, Sika was